umuntu kunezerwa. Hari umberuka kumva mwene data w'umuyumbe bambwiye ko reka nkubwire abantu babiri bantangaje kandi bari abakristo. Yaraje umugore aramukoroga, amaze kumugoroga aravuga ngo agiye gukubita umugore mu izina rya Yesu. Urumva ico kintu ngo agiye kumukubita, ngo ndagukubita ngo kandi nkubabaze ngo ariko mu izina rya Yesu. Umugore arakubitwa arababara cyane. Undi munsi hari umugabo n'umugore baryamye. Noneho baryama bakoroganye batavuganye, siko bibiri ivuga ngo niturakara ntitukiriza umunsi. Noneho ngo barangize umugore ntiyasinzira arababara cyane, ngo ageze mu ijoro nko mu masaha 6 n'umugabo ntabwo yigeze asinzira. Umugore ahita avuga ngo ahita azuka abwira Imana ngo iwe ni Abigayili, ngo umugabo we ni Nabali, ngo none arasaba ko Imana ngo Mana nkunkurire kino kigeragezo ca Nabali ruhande ngo kuko wafashije Abigayili. Ngo amare araryama. Umugabo nawe arazuka aravuga ngo iwe ni Samusoni, ngo umugore ni Delila, kandi na abakristo mu rusengero basenze Imana. Ejo byenda birashoboka tubigereranye, birashoboka ko ari ku cyumweru basenze bashira hayo magambo. Urumva ivyo bintu, ivyo ni ibintu bikomeye cyane bigaragaza ko bigoye abantu bacu bagomba gusuzuma gakiza. Nk'abo bantu babiri twizere ko mumeze neza aho muherereye mwese, kandi tuwizere Imana kuko mukomeje kugubwa neza. Ukabufunga kino kiganiro ndatameze neza, reka manze nguheze pore rwose. Imana nigena ibihe ndetse ikanabigenera nabishaka mu gihe cyayo ndetse no mu gihe yishakiyeyo ubwayo. Ndemwe kubana kuri microphone ni Boutros n'ubundi. Uyu munsi rero mushaka kuba mufite amatsiko, ese nde muntu tugiye kubana tugiye kuganira hejuru y'iki. Uyu munsi ndabizi ni byinshi cyane mwari munategereje, ariko kandi reka mbanze mamara amatsiko umutumirwa wacu cyangwa se umutumire wacu mbanze muheze ikaze n'ubundi hano kuri Dreams TV 230 kugira ngo tuze kumenya icyo tugiye kuganira. Byinshi tugiye kwiga, ni byinshi tugiye guhanuranamo mu buzima busanzwe. Reka tuguhe ikaze. Uratangira utwibwira, utubwira amazina, utubwire naho utuye ndetse n'ibyo ukora. Nje nitwa Muhorana John, ndi umupastori mu itorero rya Mahanayimu Revival International Ministries iri hano mu nkambi ya Chaka. Yego. Akora umurimo w'ubupastori cyane, numva ari n'uwo murimo nyine dukora. Mugize neza cyane pasiteri. Ese uyu murimo ni umurimo watangiye ryari? Ese kuba uri pasiteri byaje ryari? Iyi mpano wayumvise ryari cyangwa se wenda wabara bihawe ryari? Muzukuri ntabwo zoroshe ndenda gusubiza icyo kibazo, ariko ndatekereza umurimo w'ubupastori Imana yawutubwiye kera cyane. Turi ahantu mu isoni ya Mwenga muri Sud Kivu muri Kongo, ahantu bita Rugushuha. Niho Imana yatubwiriye umurimo kandi twumvaga ko izo nzozi zidashobora gushika, ariko ubupastori twabwinjiyemo 2014 mu kwezi kwa 8 tariki 24 nibwo badusengeye kuri uyu murimo w'ubupastori. Murakoze cyane. Mugize neza cyane. Hanyuma ese mwaba mwarakijijwe byagenze gute cyangwa se byatewe n'iki? Niki kintu cyabapushinze cyane kugira ngo wenda mube mwakizwe? Ntekerezwa ko gukizwa, navuga ko njewe naba ntekereza ko nakijijwe mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere n'ubw'iwacu muri Kongo nguko mubizi. Yego. Muri Kongo umuntu aravuka agasanga abavyeyi ari abakristo, abaturanyi ugasanga itorero muri rimwe, mukaja muri Sunday school, mukazamuka mu nzego zitandukanye, mwaba baririmbyi, ariko nyine mukaba mu ikanisa bikitwa gukizwa. Ico gihe nakibayemo igihe kirekire, ariko nyuma naje kandi kubwirwa ko mpuye n'umugabo bita Daniel Chibo Floribate w'Ibukavu. Ari umuvugabutumwa kandi tuga mu itorero rya Sepake mu 2001. Nibwo rero nakiriye agakiza, numva nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wanje. Abaribwo kizwa, nibwo mpamya ko naba narakijijwe. Ariko kandi gukizwa kwa mbere navuga bisanzwe iwacu ko bita gukizwa, nabatijwe muri Noeli 2000 mu Gahuna mu itorero rya Methodiste Libre. Yego. Niho nabatirijwe, ariko kandi numva
ari burya bukristo busanzwe bw'iwacu ariko agakiza ntekereza ko nakiriye agakiza ni mu 2001 Kamituga mu itorero rya Sepaki. Urakoze. Mbese nari nakiriye ijambo ry'Imana riturutse ku mukozi w'Imana nababwiye Daniel Chibo, no muvuga butumwa mwiza, yarabwirizaga cyane, arangije numva nibwo nakiriye Kristo, nico gihe nakijijwe kugeza n'ubu. Niba numvise neza wenda bishatse kuvuga ko waba warabatijwe nyine gusa kubera ko wenda atari umuhamagaro wagize wenda kubatizwa. Ese kubatizwaho niki cyaguteye kugira ngo ubatizwe, wabatijwe byagenze gute? Kubatizwa ndekereza ko ari bindi bigeze iwacu z'abanyamurenge cyangwa se mu karere k'iwacu. N'abavyeyi bakubwiraga ko igihe cyo kubatizwa kigeze, ugasanga nibwo utangiye kwibungenga no kwitwararika, kuko ndagira ngo sinzi nimba waba vyenda ico gihe nawe waba waravyirutse, ariko kuko ntekereza hari abantu benshi bagiye bagarurwa ku mazi, ngo ejo baramutumye aratenguha bakamugarura ku mazi ngo ntakibatijwe, ubundi akavuga ngo ejo bundi yumvishije tukana. Jewe kubatizwa kwanje naje nabonaga abo tungana urugero rw'imyaka yaje bose barabatijwe, numva ko ngomba kubatizwa, mbibwira abo twari turi kumwe kuco gihe. Haraho nakoreraga imirimo, nakoreraga aho bita mu Maheta, ndangije biba ngombwa ko nsabisha iwacu barambatiza, ariko nshingiye ku gakiza nakiriye ndi Kamituga, ico gihe nari ntarakizwa, ariko kandi niko gakiza benshi bagenderaho ko bakijijwe. Ugize neza cyane. Hanyuma wenda umaze gukizwa, wakiriye agakiza, uranabatijwe, winjiye ubwo nyine mu itorero. Ese niki kintu cagutunguye cyane umaze gukizwa, winjiye noneho mu murimo w'Imana, noneho uvuze ngo ngiye gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza? Ndavuga ko navuga ko ico gihe nico gihe numvishije Kristo yuzura muri je, numva ngize amahoro, numva ngize ihishurirwa, numva mpuye n'Imana. Ariko mbere numvaga ari bisanzwe ku muntu utatukanye, tusambane, tukoreye ibintu bitandukanye biri iwacu bakundaga kuvuga mbere cyane ko ari ibyaha. Numvaga ariko ubukristo bwari bumeze cyane, ubukristo bwa mbere bwabaga bushingiye ku maso y'abantu. Ariko igihe maze gukizwa neza nibwo nashatse kumva ko Imana iri hose, kandi nanone ngomba kwemera Imana nkanagendera mu muco w'agakiza kugeza n'ubu. Nibyo ntekereza. Naho mbere twihishaga amaso y'abantu, tukareba abantu, ukazubona abantu ari bo wihisha, ibindi ukaba wo bikora hirya no hino. Kimwe nuko twagiraga abantu b'abaforodere mu makorari, akaba ari president wa korari, ari umukondukteri, ariko yarenga hirya kamwitabi n'ibindi. Ubwo kubera ko agakiza ka mbere mvuga ko bari ukwisha amaso y'abantu, ariko agakiza nakiriye nibwo namenye ko Imana iri hose, kandi numva ko hajemo ikintu cyo gutinya Imana. Mugize neza cyane. Ubwo urakijijwe, umaze gukizwa rero, ese ni ibiki bintu waje gusangamo? Hari abavuga kuko muri Yesu ibintu byose biba biryoshye. Ese niko wabisanze cyangwa hari n'ibindi waje guhuriramo nabyo n'ubundi bibabaza umubiri? Ese byo mubasha kubisurvivinga gute? Ntekereza ko umuntu iyo amaze gukizwa, buriya ikintu turusha amahoro turusha abantu badakijijwe cyangwa se abapagani, ni ubutunzi tubarusha ni amahoro yo mu mutima. Yego. Maze kwakira Kristo rero nagize amahoro, ariko muri aya mahoro nagiye mbona n'intambara, ibibazo, ingorane, abantu bakugirira nabi, ariko kubera ko Kristo yuzuye mu mutima ntabwo tubiha agaciro, nta nubwo twagiye tubihereza imbaraga. Twagiye twumva ko twakijijwe, kenshi ukagenda uharira, ubabarira. Ni nabwo buzima tubayemwo, ubuzima bwo kumva ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kandi ibyo Kristo yatubabariye biraruta ibyo abantu badukoreramo amakosa n'ubundi. Kandi tukamenya ko mu gakiza nubwo hoba hari intambara nyinshi duhura nazo, Imana igenda turinda muri byose, kimwe n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze cyane. Mugize neza cyane rwose. Hanyuma wenda ube nkudutandukanyiriza wewe wa mbere y'agakiza na wewe ubu nyine mu gakiza, mutandukaniye? Njyewe mbere y'agakiza ntekereza ko reka nsubire inyuma gatoya. Kubatizwa kwanje nagiye kubatirizwa mu Gahuna, sinibutse uruzi kuko nahabaye kera nkiri muto. Yego.
ariko umupasitori wagiye kutubatiza turagenda nti iwacu urabizi baba bategura umubatizo twebwe inahangaha hari igihe tuja kureba uruzi tukarutegura tugakora buri kimwe cyose ariko bo ntabwo bigeze barutegura tugeze ku mazi dusanga uruzi ntirugomeye dusanga amazi ntashobora kurenga no kugera ku murundi kandi icyo gihe bari bampaye uruhusha rw'umunsi umwe ntabwo nagombaga gusibira sabisha iteraniro ryari aho ngaho kugira ngo jewe ngomere twari tugomba kubatizwa turi abantu benshi ariko hari umukecuru umwe w'umupfurero bita ngo ni Sungune Pome wo mu Gahuna nako yari afite imyaka nka 80 ndangije ndagira ngo mbumvise uburyo ki iwacu ibyo twita gukizwa ndangije ngeze aho ngaho ndagomera maze kugomera umugabo umwe ujya mu pastor agiye guhamagara amazina atangirira ku izina ry'uwo mukecuru umugabo umwe arankwega ncuma gatoki ku ruhande arambwira bati ni gute wagenda inyuma y'uriya muvyeyi pitamanukira mu ruzi njamo nja kubatizwa ngeze mu ruzi abantu baravuga bati siwe bahamagaye ndangije uriya undi uwo mugabo aravuga ati ni mumureke nawe abatizwe nundi nabaraza guhamagarwa hanyuma pastor ahita birekera aho ngaho iyo ngeze aho ngaho nico kinyemeza ko uwo nari we ico gihe ntabwo nari narigeze numva Yesu ahubwo nari nagendeye mu kigero c'imyaka yiwacu ko bavuga ngo igihe kirageze cyo kubatizwa nubwo ngubwo twakomeje kugendera mu bintu byinshi bitandukanye bitari byiza by'urugomo byiki ariko kandi aho wabikorera hakaba hatoba pastori wanyu abandi muririmbana cyangwa se abandi bakristo ariko hirya no aho ugeze hirya ukaba wakora ibidakogwa ariko tumaze gukizwa nibwo twamenye ko Kristo aba hose nibwo twumvishije tumutinye icyo umuntu agiye gukora cyose atangira kumva ko kimuciriye urubanza nubwo kitaba uko caba kimeze kose mbese muri make ubukristo bwa mbere bwari bufite zamiri ipfuye ariko ubukristo bwa kabiri bwazukije zamiri cyangwa se umutima nama abari byo tugendana nabyo ni naco kimwe jewe mu gakiza izambara ko kifasha mu buryo bwo kwezwa murakoze cyane mugize neza cyane hanyuma wenda nk'ibyo ushobora gushingiraho ubuhamya ukavuga ngo maze gukizwa Imana yankoreye iki niki wenda ube nkubigereranya ubisanishe wenda n'ibyo waje gutahura nyuma Imana yagiye gukorera wenda utaranakizwa numva nasubiza aho ngaho tekereza ico gihe mu gakiza kambere ko nita gakiza kambere yego narindi tekereza ko nta buhamya nza ntekereza ico gihe muri iyo periode ahubwo ngenda ntangara iki kintu cambayeho sinakizirikanye muri ico gihe ntagitangaza ariko igihe namaze kwakira Kristo muri ico giterane ka Mituga muri 2001 muri ico giterane ca Daniel Cibo muri Sepake natangiye ikintu cyose Imana ikoze nakibaraga nk'igitangaza kuva ico gihe kugeza none maze kubara inshuro 14 Imana imaze kunsimbusa impfu kavuga ngo Imana ikoze igitangaza nkanashima Imana ariko iyo nsubiye inyuma y'ico gihe mu gakiza kambere ntabwo mbara ko hari ico Imana yakoze muri ico gihe kuko ico gihe ibintu byose byabaga ari bisanzwe n'Imana ntayo nayibonaga hafi yanje ariko nyuma yaho nangiye mbona ibitangaza bikomeye n'ubu ngubu iyo nice ndi mu bihe byo gusenga tangira kugenda mbitahura mvuga ko Imana yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwanje mugize neza cyane wenda muri ibyo bibazo 10 muri ibyo bitangaza Imana kure 12 wenda wadusangizaho bimwe ukuntu byagenze n'uburyo Imana yagiye gusimbutsa birakomeye cyane sinzi aho nabihera sinzi naho nabirangiriza tekereza igihe kimwe ndahantu bita Kaziba hari ahantu bita Mitimbiri twarahagiye kuko mubizi twagiye duhura n'ibihe byo kuba ahantu hatandukanye zenda ntiriwe ntondagura tuhageze tugwa mu gicu cabanze turi abantu babiri Imana isa niturinze irinda ubuzima bwacu ariko kandi inza kubona Imana idukijije ikoresheje ibuye ry'urubobi
riva mu irango ry'umusozi rikika mu kabande hasi cyangwa se hasi mu kibaya. Mbona ukuboko kw'Imana aho hantu, ariko kandi umwanzi yari yamaze guhamagara ababo ko byarangiye yadufashe. Nari ndi kumwe n'umugabo mwene wacu bita ngo ni Sanzi Justin, yitavye Imana mu 2004 i Bukavu. Ariko ico gihe twabonye ukuboko kw'Imana, dushima Imana, aho umuntu ababwira ngo nabafashe byarangiye, ariko Imana ikarema ibuye ry'urubobi akaba ari ryo ribakiza umusozi mwirango hejuru, ibuye rikabatwara rikabitsa mu mubande, mukabona mukize urwo rupfu. Murakoze cyane. Hari umuntu wanje ushobora kubafunguye kino kiganiro akibaza ati se ibuye ryaremwe uwo mwanya cyangwa ntagiye mwari mwabonye, ese ryabakijije gute? N'umwanzi iryo buye gisha umwanzi. Nasobanura ko twazamutse tugeze mu musozi hejuru, nanone muri uwo musozi niho twasanze iryo buye ryari rimeze ibyatsi ntiryagaragaraga. Uwacu ahita mbura ahantu agiye, naje ngiye kumureba ndamubona, ndangije duhita dushorerana. Rero nasanze yitse mu mazi kuko iryo buye rifite ahantu hari ikidendezi cy'amazi aho ryika. Naje nshitse nza kumenya ubwenge, nsanga nicaye iruhande rw'iwe muri ico kidendezi, yari amazi atugera mu gatuza. Tubona turahurutsa aho hantu, Imana iradukiza. Ndetse abanzi babonye aho turi basa n'abadukurikiye, Imana izana imvura nyinshi y'igihuha. Muri iyo mvura rero tuyigendamwo, tugeze imbere ijoro ryari ribaye hafi saa 2 niko ntekereza. Umwanzi azarimo yirukana ihene, arangije ihene irazigera mu mufureje twari turimo, nyitangisha amaboko yanje yombi, ngira ntya amaboko, ya hene irahagarara, urya mwanzi araza arayitwara, ntabwo yigeze atubona. Ntekereza ko ari atufata ya hene arayirengeza, ari ifite abana babiri, arangije arayitwara, twebwe dusigara aho ngaho. Ni ibintu bitangaje cyane ukuntu ashobora kuba yarafashe ihene nawe yifashe, donc nukuvuga ngo yakuri iruhande rumwe nafashe. Nayitangishije ukuboko kwanje, ihita igenda. Uwacu yari yavunitse, nari muhetse ku mugongo. Amaze kugenda ndamutambutsa aho hantu, hari ahantu hagoye cyane, bari benshi. Ndatambuka, tuzamuka umusozi, turawurenga, turatambika, twambuka ikiraro muhetse. Ndagenda mwinjiza ahantu. Igitangaza cabaye maze guseruka muri hopitali ya Kaziba, nibwo nahise abantu barashitseho cyangwa batubone, basa n'abatwikanze, mbabwira abo turibo ngo batugereho. Ntabwo nabasezeye, nahise nsinzira. Uwacu bahita bamujana, ariko njewe nagiye kwicura nsanga banzungurukije umuriro, bancaniye basa n'abakomeza kubera ko nari nsa n'uwagagaye kubera imbeho. Ariko aho navuga ko nabonye ukuboko kw'Imana mu buryo butangaje, kandi nari maze gukizwa. Murakoze cyane. Inshuro zingahe nawe ubwawe wari uzi ushobora kuba wapfuye ugasanga uri muzima? Ntekereza ko mu buzima bwanje bwose, rero si bwose kuko sinzi, hari n'ahandi Imana yagiye ikinga ntabonye, ariko zose ni inshuro 14 nizo ntekereza nzirikana, mbona ko Imana yakoze. Byenda navuga iyo ngiyo cyangwa se n'indi imwe, narangiza tukazakora ikiganiro kindi kizakurikira, kazakubwira izindi, kuko ni ibintu bitangaje cyane. Naje iyo mbisubiramwo numva birenze ubwenge bwanje. Hari aho numva ko bashobora kuba bari bazi ko wapfuye bakumva korera, byagenze gute? Ayo makuru sinzi aho waba warayakuye, ariko duhura n'ibibazo nyine kuko ntiriwe ntondagura. Ndangije byari haruguru yacu, ibuye riraza, igisate cibuye gicitura ku mutwe wanje, ariko nticitura gitema, citura nyine gikubita gusa mu kibati cacu. Ndangije naho ngaho naherukiye ubuzima. Bagenzi banje baramanura, bakwega, bumva bico bitaga umurambo, baramanura, batekereje ko boreba aho mpumekera, barahebura, baramanura ngo bagere hepfo kuko hari mu gicu c'abanzi. Batangira kuimba umwobo bimva kugira ngo bahambe. Barangije imva yari igeze mu mirundi iri hafi kugera mu mavi yabo, barimo bapima, baza kubona ndakoroye. Numva umwe muri baravuze ngo uziko ahembutse. Ndangije naje nzutse nsanga iruhande rwanje bahinze umwobo, ndatangara. Ico gihe rero nari maze gukizwa, ntangira kumva Imana, mbona Imana ikoze ikintu gikomeye cyane. Iyo ni inshuro ya kabiri, nakwita ko ari ya kabiri, sinamenya kuzikurikiranya uko zakurikiranye,
ariko iyo ngiyo nayo ntabwo yari yoroshe, urumva ko iyo harengaho iminota irenga 10 urumva ko byari byarangiye. Ariko nkunze kubitanga ubuhamya iyo twataramye mu bitaramo bitandukanye by'abayumbe, nkunze gutanga ubuhamya, sinzi nimba ariho mwaba mwarabyumviye, ariko iryo naryo ryarabaye. Abagenzi banje nyine baratangara, nasanze barimo barira nsanga, ndetse nakundaga guserereza umusore umwe, nasanze arimo yimba, mbona we ntiyazarira nkamubaza ndetse we wari wishimye ko ngenda, ariko nawe yaje kungaragariza nyine ko yari amaze umwanya yagaragaje umubabaro. Murakoze cyane, sinzi mugize neza cyane. Hanyuma wenda umaze gukizwa, ubwo nyine Imana ikurinze n'izo, ese ni uwuhe mutwaro wahise ugira kuri ico gihe uravuga ati reka nzafasha abantu muri runo rugendo rwo Okay, murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Umutwaro ukomeye nabanje kugira ni umutwaro wa bene bacu cyangwa se bakarere dukomokamo. Ico abenshi muri bo bita, hari ico bita agakiza atari agakiza. Kubera ko agakiza ntekereza ko kazanwa no kumva ijambo ry'Imana, hakabamwe no kwatura. Ariko rero benshi bahise bazamukiramwo bakomerezaho muri ubwo buzima, ngo navutse nsanga abavyeyi bakijijwe, bagakora ibintu bita mucanganyiko, ugasanga ntakijijwe, ntatinya Imana. Kandi agakiza ikintu ca mbere kazana no gutinya Imana. Ica mbere kazana amahoro yo mu mutima, ica kabiri winjira mu gutinya Imana, ubuzima bwawe bukaba ubuzima bwo gutinya Imana, akaba arivyo bizana gutinya icaha no kukireka. Ariko se ngarutse ko nitaga agakiza bwa mbere ntarakizwa, tekereza ko bene wacu benshi ari uwo murongo babamwo, bakorera ibyaha mu itorero, bagira gutenga. Tekereza ko caba ari ikintu gikomeye. Buriya hari agakiza usanga n'abantu bacu, ugasanga avuga ko akijijwe, ariko atarigera akizwa, atarigera abona n'Imana, atarigera yumva Yesu muri we. Ni naco gituma ubirebye kenshi usanga abakristo bacu batuye muri komparezo, bagereranya abavuga butumwa. Umuvuga butumwa yaje kubwiriza akaba yamugaye buri gihe nguriya ngo ntaza mfasha. Oro umukristo ahora yiteguye ico Imana ishatse kumuganiriza uwo munsi, ariko umukristo ntaza avuga ngo runaka ngo twabwiriwe cyangwa ngo avuge ngo twafashijwe. Agomba kuba afite message runaka yamufashije, ifite aho yamukuye, kuko Bibiri ivuga ko tuva mu bwiza tuja mu bundi. No kuvuga rero uko twumva ijambo niko dutera intambwe, ico nita ko navuga ko abantu bacu bari muri ugo gwego twafashijwe, nonaka niwe watubwirije ntaco yigeze atubwira. Tekereza ko abo ngabo bakwisuzuma, kubera ko akosa agakiza no kumenya Imana no kwakira Kristo mu mutima wawe, then ibintu byose bikaja ku murongo, ukakira Imana, ukaba mu buzima bwo gutinya Imana. Murakoze cyane. Ugize neza cyane. Hanyuma hari ukuntu bavuga ko itorero rya mbere rihera mu nzu. Ese ni gute ingo za none ushobora kuzihuza n'itorero rya none? Ico kibazo ndumva nagisubiza ko ntekereza. Buri itorero si hariya duhurira, urumva? Itorero si hariya duhurira. Hariya duhurira niko guserebura agakiza, no kuja kubyutsa, no kuja gufasha, guhumurizanya, kugira ngo abantu batere imbere, guhuza impano zacu. Ico Pawulo yabwiye abakorinto ngo si yo muhuye, umwe agahanura, undi akavuga kundi, undi agasobanura, undi akerekwa. Nico tuba tugiye gukora hariya. Ariko itorero buriya ni mu ngo zacu. Buriya itorero, ubuzutse bw'itorero buva mu ngo zigize itorero. Noneho itorero rikaza kubakwa na zango nizo zubaka itorero. Iyo rero hagize ingo zimwe zitaba zifite ubwumvikane mu mago, usanga itorero rifite intege nke, ugasanga itorero ridafite umurongo. Icyo ntekereza, nigeze numva umupastor umwe wacu yigeze kubwiriza, sinza nimba ari wacu nimba ariko navyita, abwiriza ijambo, arangije avuga ko abantu bumvishe ijambo bagomba gutambuka imbere
bagasaba Imana imbabazi. Arangije umugore waratambuka kuko yari yavuze abantu batagira amahoro mu ngo. Umugore wa mushumba bari gutambuka mbere y'abandi, abadiyakoni bamusubiza inyuma bamubwira ati mushumba yahamagaye abantu bagira ibibazo mu ngo. Wa mugore ati numvishije, none reka ntambuke imbere kuko nje numvisha ubutumwa. Umugabo iwacu bagiraga ikintu umuntu yatambuka akongorera n'imbara bapaka ko bamusengera. Arangije wa muntu wa mudamu aratambuka, atambutse mushumba aja kumubaza ati se nika, aramubwira ati ndashaka ko musengera amahoro nyabonera hano mu rusengero, ariko iyo ngeze mu rugo umugabo ntampeje amahoro kandi arimo yongorera umugabo wiwe. Byarangiye ari uko umugabo nawe apfukamye iruhande rw'umugore, abashumba bafata undi mupasitori akomeza rya sengesho asengera aba bantu. Nawe aja mu rwego rw'abadafite amahoro. Urumva ko dufite ingorane nyinshi mu z'ukuri, nakwita ko ari ikintu kibabaje kandi giteye agahinda cyane, gisaba ko twasenga. Nkuvuga ngo rero ico warumbajije ingo itorero rya mbere n'itorero ryo mu ngo. Iyo rero twinjiye muri step yo mu rusengero tuba tugiye kugaragaza rero abo turi bo iri inyuma. Nico gituma kenshi usanga duhora mu byifuzo dusaba ubuzutse, ugasanga itorero asaba ubuzutse ukabona ntibuhabuza. Icambere abashumba bagomba guhita bakora visite mu mago, bagakora n'inyigisho z'imiryango cyane. Ari naco kintu ntekereza ko Imana yanshize ku mutima mu minsi yashize cyangwa se imyaka 2 ishize. Sinzi nimba nakomerezaho. Hari umudamu umwe wigeze kunsanga ndimo kuganira na madame, buri kenshi akanyuri wanje agasanga tuganira duseka, turi mu gipindi tuganira nyine ibintu bitandukanye. Arangije arankwega ku ruhande arambwira ati pastor, uri pastor dukunda cyane, ariko natekereje kukugira inama. Ndashaka kugira inama ko wareka kuza wicara hano umugore wawe mukaza mwicara museka, ati kuriya rwose tuzatubona azagusuzuguza, agutesha agaciro, ati kandi turagukunda, ati kandi tukuyumvamwo. Urumva ko ambwira ngo banyiyumvamwo, nuvuga ngo hari n'abandi batiyumvamo kandi bakijijwe, kandi bibiri ibyo ngibyo ntabwo ibyemera. No, byaje kurangiza binteye agahinda gakomeye, nibaza eske uyu mugore umbajije uku, uyu mugore urugo rwiwe arwayemwo gute. Ngira ubwoba, nja kumusozi, nja kuririra Imana, ndayiririra. Shitse Imana ihita inshikiriza imiryango, ari nawo mutwaro mfite ubu ngubu muri Caka. Nkomeje gukora izo za seminari Imana impaye uburyo, dore ko iwacu ikintu cy'inyigisho kiragora. Ndagerageza uko nshoboye kuko Imana yabimpaye, kandi aho tubitangiriye tugenda tubona harimo impinduka zikomeye, nabo tugenda tuganira byagiye bifasha. Murakoze cyane. Naho ngaho nakubwira ko itorero rya mbere ni mu ngo, kandi itorero n'ingo bifitanye amasano ya bugufi. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose, reka tubashimire, ariko wenda tutarasuza, wenda hari ijambo ushobora kuba ufite n'ibindi bashikiriza abantu cyangwa se abadukurikira, yaba ari inama cyangwa se ari no kubahanura, wenda wabukoze rwose kugira ngo na ikintu cya mbere abadukurikirana babwira inshuti zanje, nabasaba ko umuntu wese yasuzuma agakiza, kuko urugendo rwo kuja mu ijuru ni urugendo rukomeye cyane, rurimo intambara zitagaragara kandi turwanwa buri munsi cyane, mu gitondo na nimugoroba. Rimwe na rimwe ugasanga twitiranya agakiza n'akatari agakiza, ugasanga twitiranya santima zacu n'umunezero w'Imana. Biratandukanye kuko ibyo bintu ni ibintu bitandukanye cyane. Hari igihe umuntu warwaza abana bawe bakagwara, ko twe dutuye mu gihugu cya malaria, abana bakira ku cyumweru ukaba wose sirimbuka bawokongezamo ibisirimba 5. Umunezero wawe ntabwo uturuka ngo Imana hari icyo yakoze, ahubwo umunezero wawe kuraturuka ku kintu kivuga ngo abana banje bagize gute bakize, ukagarukira muri iyo sirifase, ariko utabona ukuboko kw'Imana, utabona n'uruhare rw'Imana. Je ngashaka ko abantu bagerageza gutandukanya imibatizo twabatijwe ni ya kera, agakiza twakiriye ese wakakiriye gute. Umuririmbyi yaravuze mu gushimisha ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ni ukuvuga ngo umuntu wese afite igihe yakijijwe, afite ukwezi, afite umwaka, afite umunsi yahuye na Yesu. Rero kuri ibyo ugasanga bibwira ko bari mu gakiza ariko batari mu gakiza. Ngasaba ko umuntu wese
yasuzuma. Icya kabiri, mbere yuko tubasha kuvuga ko tuja gushaka Imana mu rusengero, nifuza ko twashaka amahoro ingo zacu. Umugabo afite inshingano ze Bibiliya imusaba, umudamu afite inshingano ze Bibiliya imusaba, bafite naho bahuriye mu burere bw'abana. Ibyo byose bikagira gute, bikaba ari ibintu bagomba kubanza gusuzuma. Umuntu kunezerwa, hari umberuka kumva mwene data w'umuyumbe bambwiye ko, reka nkubwire abantu babiri bantangaje kandi bari abakristo. Yaraje umugore aramukoroga, amaze kumugoroga aravuga ngo agiye gukubita umugore mu izina rya Yesu. Urumva ico kintu, ngo agiye kumukubita, ngo ndagukubita, ngo kandi nkubabaze, ngo ariko mu izina rya Yesu. Umugore arakubitwa, arababara cyane. Undi munsi hari umugabo n'umugore baryamye, noneho baryama bakoroganye batavuganye. Siko Bibiliya ivuga ngo niturakara ntitukiriza umunsi. Noneho ngo barangize, umugore ntiyasinzira, arababara cyane. Ngo ageze mu ijoro nko mu masaha 6, n'umugabo ntabwo yigeze asinzira. Umugore ahita avuga ngo, ahita abyuka abwira Imana ngo iwe ni Abigayili, ngo umugabo we ni Nabali. Ngo none arasaba ko Imana ngo Mana nkurire kino kigeragezo ca Nabali ruhande, ngo nkuko wafashije Abigayili. Ngo amare araryama. Umugabo nawe arabyuka aravuga ngo iwe ni Samusoni, ngo umugore ni Delila. Kandi ni abakristo mu rusengero basenze Imana. Ejo byenda birashoboka tubigereranye, birashoboka ko ari ku cyumweru basenze bashira hayo magambo. Urumva ivyo bintu, ivyo ni ibintu bikomeye cyane, bigaragaza ko bigoye abantu bacu bagomba gusuzuma agakiza. Nk'abo bantu babiri urumva ko nta gakiza bafite, ahubwo bafite icyo bita ngo nagakiza kandi ataragakiza. Hari ingorane cyane dusaba ko abantu dusuzuma ari n'abashumba, bagenzi banje bayoboye amatorero, nahereza inama. Ikintu gikomeye kugira ngo duhindure community yacu cyangwa se society yacu, icyo twahindura gikomeye nuko twakura abantu mu kubabwiriza, tukabashira mu kubigisha. Inyigisho nizo zikenewe, akaza kubaza. Hariho nigeze numva umurevera dukorana witwa Revera Amos Hakizimana, umugore yigeze kubwiriza asobanura ukuntu bari abakozi b'Imana baja za Yerusalemu, Israeli. Umugore umwe aramubwira ngo ese ngo ni gute bo bageze mu ijuru, ngo kwazi ko Yerusalemu na Israeli ba mu ijuru. Atese gute? Urumva ko dufite ikintu gikomeye cyane gisaba ko twigisha abantu bacu kuruta kubabwiriza. Buri iyo tubwiriza, ubundi hari umwarimu wigeze ambwira ko kubwiriza buriya byagenewe abo hanze mu muhanda. Nkunze no kubivuga iwacu iyo mbwiriza. Biziriya nyigisho bazita ngo ni huku, cyangwa se akantu kano akabaza barobesha mu nyanja, ndowano mu Giswahili. Iyo bagatere nti ko fata isamaki zibiri, ariko ayo ni ukubwiriza, niko gufata isamaki imwe, ugasura ugatera ugafata isamaki imwe nimwe. Ariko kandi kwigisha biba ari ukwigisha, bakabaza abantu, bakakora group discussions, bakagira icyo bunguka, bagatera intambwe. Tekereza ko tubikuye muri ubwo rwego tukabishira mu rwego rwo kwigisha abantu bo benefit kandi bagatera imbere. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka tubashimire rwose, mugize neza rwose. Imana mwejuru ibaho umugisha, kandi nizere kuko namwe mwungutse byinshi ndetse mwanize byinshi muri uno mwanya wose tugiranye nuno mushumba. Imana mwejuru komeze bagire neza. Ukaba utarakora subscribe ntiwibagire kuyikora. Hanyuma umushumba turagushimiye rwose ku mwanya waduhaye. N'undi munsi nitubifuza muzatwitabira rwose. Imana ibaho umugisha. Yego.